começa passa todo dia comendo não, mas com Covid que onde a se vega, por viva mais melhor comer por, take care de mim mesmo e espero que tu coisa vai bom para tu gente. Minha meta é aqui 2022, hope bendição, saúde e prosperidade para mim e toda gente na rua, toda gente. Cinco vai cuidar e para nós chegar, hope bom, sempre quer. Bendição para toda gente, saúde, importante, hope e saúde. Mi meta es que mis hijos estén bien, que haya salud, que haya de todo, pues. Y con el COVID también, que ya está bueno ya. Ya ha muerto mucha gente. Gracias a Dios, todo Aruba es lo mejor que hay. Es la mejor isla que hay. Gracias a Dios. 2022. DPV trabalhamos duro no aeroporto. E tu coisa é bom. Que corona que acaba no mundo que dá, não. Para nós tudo pão de cada dia. Mais centrado na rua. Mi corazón de misiones aquí. Bueno, seguir trabajando, seguir produciendo para que la isla y la economía personal mejoren. Mucha seguridad, hay que mantenerse con todas las medidas y salir poco a la calle, solamente hacer las diligencias pertinentes de la familia. Porque tengo entendido que al día de hoy son 3.175 casos que hay en la isla. De modo que es algo grotesco, sinceramente.